Еще будет у нас музыкальный номер от Оксаны Ловчей. Вам и желаю нескучного вечера. И скоро увидимся. Не забудьте нас включить в 19:00. Всего доброго, пока. Пока. А де спевы брать, кому их спяваць, калі мы маўчым у адказ кожнай справе кожны раз. Не хавайце ў сэрцы штось, адкажыце, што вы крылы браць, як на іх лятаць, калі вочы да зямлі, што пра неба